You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to. Assalamu alaikum dostlar. Esen Kırgız men байланышта. Кудай буйруса бүгүн биз Мухаммад экөөбүз Алейн Эмиратын кыдырып, таанышып, азыр буйруса Арап аттарын көргөнү баратабыз. Баары жакшы. Жаратканга шүгүрлөрдү айталы. Мүмкүнчүлүк берген экен ушинтип кыдырып жөнөдүк. Assalamu alaikum dostlar. Esen Kırgız men байланышта. Sizler için bugün eksklusif Arapların attарын көргүсү келгендер барбы менин катталуучулардын арасында? Эгер бар болсоңуздар, буйруса сиздердин назарыңыздарда фермага келдик. Араптардын аттарын көрөлү. Айда жылас, ыргымактарын көрөлүчү. Жылла кеттик. 21-23 чейин жылкы бар экен азыр. Колдон келишинче сиздер үчүн тартабыз. Буйруса. Ай машалла. Muhammad, tell us what's the name about his CV? His CV. This one called, his name is Lahib. Lahib. Like a flame in English. Uh-huh. Okay, and this is a Wahoo. I think he's 8-9 years old. A big one. Yeah. And a new right side. Mm-hmm. So, what's his career for what you are holding him? This is personal for horse riding. For horse riding? Yeah, the other side we have like for the beauty horses. Uh-huh. For the champions like this. MashaAllah. And it's a pure Arabic, yeah? Pure Arabic, yeah. A lot of here is pure Arabic. MashaAllah, MashaAllah. Карагачы туугандар. Бул жеке бир Эмираттык Араптын өзүнүн жылкысы экен. Анча-мынча чабыштарында чуркайт окшойт. Ай машалла, ай машалла. Ана туугандар. Анан белгилеп койчу нерсе бар экен. Бул фермада мыкты чемпиондор деле жок экен. Көбүнчө баягы жылкыны жактырган ат сүйгөндөр, өздөрү үчүн алып койгондор жун аттар экен да. Анан понини карабайсыңарбы? Понини кеттик улатабыз. So we spoke about this. So the white one is Egyptian. Сак? Сак. Демек достор, бул Египеттик араптардын жылкысы экен. Биздикине бир аз окшоп кетиби дейм, бирок бияктагы кичине ичкерээк көрүнүп атат да. Бул менен отурга. Мына менин боюма тап карасаңыздар, чекче туга чиркен, я. Тулпар. Карагачы. Ош деле экен, а? Egyptian, huh? Yes. Египеттик эменики экен. Good. Wallah. And who rides these horses? This one mine. This one is yours. Yes. Бул бизге маек берип аткан 6 years old. Мухаммадтын эмеси экен. How about this one? Булчу, бул тууралуу айтып берчи Мухаммад. This one mare, like a female horse. What I don't know what do you call it back there. Ургачы. This one mixed. From the father side, it's a threadbed, a fast for racing horses, and from the mother side, a beauty. Атасы чуркайтканда күлүккөн апасы болсо татынакай эле эме экен да. Действительно татынакай экен,
unique one, mashallah, mashallah. No, жалың жылтырайды ғой. This one was owned by His Highness Sheikh Zayed. Allah yarhamah. His Highness Sheikh Zayed. The creator of the United Arab Emirates. Wallah. And the passport that's written. Oof. She's old, 22. Oh my god. 22 yaşta ekan. President. The creator. He President. passed up. This one Amir. Amir. Hatta Amir ekan. Yes. Any story about this? I think it's 9 years old and it's a blood race one. Bu da race one. Yes. Gülü ekan. Urgacha. Tutlar içki bolot ekan tuğanlar ya. Büyük üstün gruplu otağısınlar. Sizler düşünür. Sizlerge belgili болуш үчүн жанына келип кайнана oyuna bağırıp postara. Taşka. Gülü ekan. Amir. He's going to train this one now for beauty champions. Hazır bunu sizler için aldığı gülüktü. Bastırak böyle baskanın. They call it the blood race one for the champion. Red bread, something like this. I think this one ya. Yes. Tuğanlar mogo krasavчик. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki olan yarışta ikinci orunu eğlegen eken. Which year? This one? Which one? Which year he got the second place in the racing? When he was 3 or 4 years old. Now he's 17. Uf. 17 eken hazır. Stadio. Vay maşallah. Silver medalist ha? Maşallah. Muhammad try to capture the height and Allah his feet maşallah. Nakta ülkede çek koyatçılas. Veyo. Ушул видео менен учур менен пайдаланып өкүл атам булаңга да салам жолдоп коюнчу. Жылкыларды караңызчы, машалла. Бош. Буланта устугандар This is a beauty horse, pure Arabic. таптаза кандуу. Араб. His father was a champion. Bunun atасы чемпион болчу экен. Караңыздарчы, жакшынакай Muhammad capture from the corner place. And you can see his neck. Aç moyunun karangızdarчы, moyun ne? Maşallah. Do you start? She's kind. Ноғын қарап қойылады, туғандар. Бұлла жашынакай екен, ургач окшойт. Сулуу екен, жылтырап эле видео болсо түшүп атса керек я, биздин көзүбүзгө көрүнгөндөй эле татынакай бекен. Мисалы катары сурадым, канча баалар канча болушу мүмкүн, жашы аттары депчи. Суразам, таза кандуулары 30.000 дирхам. Мындайча айтканда $9.000 плюс минус $10.000 окшойт да. Ортосу. Орто жылкы. Сонун туугандар. Булар тумшугу айырмаланып турбайбы? Арабтардын көрүнөр. Туғандар, шоу башталсындар mesela. Бұл жақта не только түліктер чуркаган, ошол эле учурда сулуулук конкурсуна катышкан жылкылардын сулуулук конкурсуна катышкан жылкылар бар экен. Майны берилет экен, караңыздар, чек-чек. Hazır maşıktır prosesi.
Emese uşunça olup kaldı. Жылқы minbey ketsek de olbay kalat ko. Salam alaikum Hassan. Walaikum How are you? Thank you, very good. Welcome to my stables. Thank you, Hamad. Wallah, I'm enjoying it. It's very cool. The horses are nice, mashallah. And inshallah, next time when you come to Kyrgyzstan, we'll show you our horses. Inshallah, this horse, this all for you. Wow. This your country here. Wallah, thank you so much. Really appreciate it. And just let me show you the coffee shop here. I Huh? have coffee shop. Let's go. Let's check it out, please. Fermada vallahi kafein yazan mümkün. Biraz sağlıp dur. Götür oluştur. Yerde bar varken. What do you? You have coffee. Coffee 60, Spanish, hibiscus, all. Mashallah. And this site is buffet. Yes. We have a live cooking station here. Huh? Sandwich. Tuğanlar bir de yemeği var. 5 yıldızlı ferma. Wow. Nice, impressed brother. Impressed, mashallah. Say something brother. The weather is good, huh? It's windy. Bizge nice bulan uçurda hava rayda. Son nice. The weather will be much cold. Muhammad'la özünce razıçılık. Şolçayı akkelim kılırdım. İnşallah görmezdim. Thank you, Hassan. Sizler mesendiniz ben buldum. Thank you.